Kubor nakaslem jong udongsan hima. KKSU Thangran Unit harangkat bat kinong ya lamshnong kila pansyai pat ba halor ka jingkren umentri korbari uba lakmen remboy hapo yung dorbar tawan ka jilla ha ka ba ulapen bana ba ushidor ki dekhar uday nakashnong Thangran. Kashnong kalakentat ya kani ka jingkren jang uba remboy ba ushidor ki ubalong uway na ki nrungot ki balalat phet na patok jowai ha ka si pautarek unaylor uday na Thangran. Laban kedawru ba ushidor ki uday uway na kisawngan ki balasya bomshnong haka tan syangpong haka katway tarik unaylor sisngi hadin ba phet na patong. Ka KSU bat kashnong kila maham jur ya ki way ki bamlin ban pentok bria ya kashnong. Kila kenturu ya katanat pulen haswa bakan kem ne ra ikinong lesniu kadai ban let leng ba jong kashnong kenang bakan nom JIA hadin. Bat haka juk kaporu kila kerpat ya UMLA katan baon kren lem ya kani hapo assembly. Ni kung kaseng ki Thangran unit angkat bat kada wasnong Thangran ilawan ban pencai kajing kren bertanggut akasnong sampung ya harkat kajing kren jong ulat men rumboy ko wong ba uway na kito deu sibor ki karo de national Thangran hari ni kwa pencai sepi ba hasnong jongi ngimjudan kung ta karteng wat pa jong iru bakila tho ang tu imdan po register jo wisno te kani ni kwa pencai sebaro ke state badan hapo bring nyantrak jongi ni ngimjudan kung ta karteng hapo kasong Thangran tini penremjer ro yang ke home department balik police department namtet nakano ulat men rumboy bo uyo kini kajing tip ne information kumaki yong temporary mungkin ne uyo bo kren bo wong ba hapo assembly taru wong ba kedai ni utau sibor kita karo be po Thangran renga kwa ban pencai skipai ba ha kajing bakla kilaban bakla stusne tamba kenengkong kencan di ban le ba ke polis shua bakin habaki obat yo bre bosneu kidi ban majing tip shua nang lamba snong udai nem halo kono gosnong ki haban yo ki detail lo baru nadang sedong den nang to sa confirm pada udai nang ta snong ban kren ba direct hapo ka assembly ba piong ne nang ta kamsong nong rem he ro yikum kasnong kum kaseng KSU Thangran unit kon samla jong kasnong ro edap da kumsim boseudio baki keno ki breu ne keno ulat lakmer rumboy bawang neu breu di napok Thangran unit tena kata tang kata he ko pencai sepit ba wat seutu bakla ni lawan ban seutu sipi ba uneu breu ne usibor ki dakar umdai napok song Thangran Jadi ni kalian kon control dalam senang Thangran masin yo itu kubur o rumboy dapat miu senang bertuit yang ni Thangran tapi di mesin wasnya dia wasnya teliau wasnya sijur bak hajuk por le wasnya gak seram ini kalian kena control yang senang teban jori wa utu ubru wa berpemi home department home minister wa umroh yang ipo assembly untuk senang Thangran kini to pencecai wa utu buru to untuk senang Thangran kadang kante terpat jor yau home minister yang ini lakman rumboy usia bau hachwa plam perkat sani lana deu plam pehayung le khumbo riwaiswa itu berkelamu kanu kata apa yang cenong morok kubi kanu kata apa yang khaliah morok kubi wa newi cenong chewi cenong klami po assembly kadang kante ide kerpat jori le ya kibru pat ba ki ubon ulang ku am po cenong po thau ki untuk newi tawan ki cenong usia bau hamjo kentok lana hamjo bonam dan senang bertahu yang ini, lihat kau saja merit menkawi. Hasil impor le, Pak Jori au MLA yang ini, wa irjit kensai irjit kerpangi, website ni betul yang ini pok assembly, kadang kante Pak Jori wa website kenangu ni betul hok yang ini, kamu demi diketin senang Thangran pok assembly, hasil impor le, siapa hau MLA yang yang ini. Wo penceu hapo assembly wa mibru untuk nak senang yang ini. Toh ngaku ba pun senyau penpau ini manga mano jipor kau gat senang Thangran. Wa yo da nin gesni kamu humistari de pen senyau i kubor wa ta wa mi i yo to uranisten de senang Thangran wa to cidorki kar de man senang Thangran i wong ini man wa to itu gibruhi meruto gimunang song senong pok senong Thangran iti birdi gudi nogi
tangwa kam polis ke departemen to usnyau thoki to simkiagi manwa jegani ka kami manwa habyo iski sebut di gubiang swa uh kubor kenang yo wa gechnong getawi man gunong sangsuk sangsai jiginu gitu giwa yo wan ra le swa ura ni ko chnong ko tawi gi bru le ji nok to le nok nya bru yi wa man klem de yo jing tip swa yo ha chnong ye sebut gubiang manwa jo hoi ura kumar gi bru ko chnong ko tawi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.